Rujavai tusa kajam-jaman na makai jenana sulevat. Saka tutsua kajam-jaman aurita sopui na kainua cemas. Imazai tua Roma a sulajan. Imazai tua dosa kayan. Imazai tua tapuru katu dosa karam. Patu tapuru katu una makaram. 罗马书2章12节到16节。拜a inika Yudaya Cao a inika na kemelan tua pinanut a kakudan do sepasario inika makaya sikirain tua pinanut a kakudan a patavong sa pasa urip a Yudaya Cao na kemelan tua pinanut a kakudan saka no sepasario ki sikirain tazoa kakudan sa papapenepenepti ayatoa inika mabana zoa na ramanda toa kakudan a Cao pinaka na ngwa i te ayau toa cemas azoa na pasusu toa kakudan mabana ure paka na ngwaan azoa inika Yudaya Cao inika kemelang tazoa pinanut a kakudan lakwa no nas kirain toa pinanut a kakudan a sikudan niamadu kumali ta inika kemelang ta pinanut a kakudan ki mabana nga a warong niamadu a machichidil a namasam pinanut a kakudan taya maju azoa nangwa a sikudan ni maju mabana sikakelangan tu maro sini vechikanga api warung taya maju azoa sini paja jekat itu pinanut a kakudan a warung ni maju pakalakalang tu na maya tazoa pa ulit au ki naman nya maju izwa no ki elat ki maju toa pinasaliban izwa no lemaini toa sinisang pasaliu aichua na maya tutu no sikirain toa ko sitau sikir na penakarwarwa akai ki mapasuso nga no madalunga nga azoa uri pakate Yesu Kristuin si papa penepenetan no cemas tazoa inilaila kinemeneman no Cao aichu kai no cemas satu su asinana puro kai imazai toa tapuro katu tiro karam ayatoa inika mabana zoa na ramanda toa kakudan a Cao pinaka na ngwa i te ayau toa cemas azoa na pasusu toa kakudan mabana ure paka na ngwaan aichu kai no cemas satu cua kajam-jaman asini pupatarwan 真正实行法律的人 anak penaulidan na pasusu toa sini pajajikata Cao在今天的经文中，保罗特别提到一群人，他们的行为显明了法律的要求是写在他们心里的，他们的良知也证明这是对的，因为他们的思想有时谴责自己，有时为自己辩护。他们虽然没有摩西的法律，但他们本着天性做了合乎法律的事，他们就是自己的法律。同样的，过去原住民本着天性做合乎传统规范的事，虽然还没有接受耶稣基督的救恩，仍借着内心的良知和传统规范耶稣自己免于犯罪。按照保罗所传的福音，在末日，上帝要借着耶稣基督耶稣，针对人心中的隐秘实行审判，因为他知道我们心里面的善与恶。待降节的来临，
个人认为是让自己安静的时刻，除了重新反思信仰价值，也可反省社会的价值观。此外，我们也可以思考自己是否过度追求社会潮流，导致只喜欢听道，而不愿在生活中行道。愿我们回到圣经的教导，真正实践上帝的真理。Sini tu soka jaman-jaman anak masih warung apa na ulidan anak pasusu to mana sini pada kata ya satu cua sini pakai nemnem 我是里外合一的基督徒吗？我愿意向主陈明心中的错误吗？ Sina tu soka jaman-jaman aru jagi galui na kinemnem latina nagamalu kinemnem ayakana pasamarau kainuli 满有慈悲怜悯的主啊，求你帮助我成为一个追求真理的基督徒，将你的话语放在我心中，免得我得罪了你。圣灵啊，求你使我有一颗清洁的心，使我行事为人能遵照你的心意。奉主耶稣的圣名求，阿们。Mali-mali tu cua kajam-jaman na makaitina na misila-silang sumupu kilaroy to mana sini pada kata no tiakama cemas sakala tinana kamalang pasusu to mana sini pada kata no tiakama cemas ini kama nuami na ramanda to atau cikal aicho atak sikudan aicho atak si aiwan aicho atak sikinuman ori nama kaya ana sejajaran to mana warung no tiakama cemas ana se na sekiama utwai chua tulu imazai to kaino cemas sakana makaitina na pasusu to mana sini pada dekat no tiakama cemas pauli de jono pazangara pauli de no kinum tinda kwa no gamadu tina kinum no gamadu tina kinum no ikatina makaya pasusu no ikatina makaya akiparain kisupasarwi te to cemas Asamas uri makaya pasasenungan wato tavarun to takinman saka uri makaya tina pasazwa to azana na makaya na tapasa tamangwa tanangwa saka tanangwa makaya tina na makaparain to mana varun no tajakama cemas ayakana demiki kita pasamarau dan tina mapulat saka latina na Kicimaju akin to aja sinaribatang to namatain nunga to namakudanga aja binarungan saka no ini kana mapasusu no ini kana makaparain to warung no takama cemas latina na kamalang kiumal saja kipasuso na to mana warung akin man si asini pada dekat no takama cemas ayakana pasamarau saka mali-mali saka no para makenujo ini ka namadonga aku sini pasamarau kimuna pazikatanga sano kilaroy na muman sini pajajaga to so adawa sini papo picture sini papo tarvan tangcin to cha sini puan ayakana pasamarau saka mali-mali latina na suliva to so cha kini adawa taja pingan